Kardom, Karving life kelang rat tum doan. Kardom. Thank you. Jo pini ni tum Karving long live studio long puthot. Klim somar. Cipindak dan nang si teron ni lo. Cuta pun teron si kebang ceng lo studio long klim somar hin pen ke. Pen non si tami adi teron jo. Teron sort tum si jo hai thor lo dipo. Adi akay lamu puthak. Jingki jitan nang pupan si alang lipan pini studio long jopalo alang li asabura hai pen nili tum contact lo phone pe telephone pen ini thoma prang pen lo ni tum ta alang lipan jopaji pu studio long sitame alang li tum sarpi sabra ta kapreka sai dui call pen alang li tame exam pini do pu maseng ke school duty aport chitonte pini bang ke arni ke medi dipo pini arni ke melo la si pini bangke phone pen jingki masih aport ceton cit masih pini studio long alui sar poman pen ang cetong don tek pot adi terona phan nilitum Karbiang long live fahin pen churo akiro pipajir lo di ardi alam ke jo non het jong alang ji you got talent along sitame alang audition video lo first audition non bangke second round bangke Dimapur pusi pu Lapen ke alang bangke prang sitame Assam Got Talent along si semi-finalist along anda le dun lo pen alang bangke speciality bangke lun kiluna hin thek ser ana thema arta ta zoom pick and lang sitame ke thek ason do pick nili sitame go pit ko sono interview and pune pu nilimata chimat hading ditilo thema sumar non owi mi tungke ke thek ason prek pick la si ardi nang hin pen le Kardom cipira nang introduction cipinon nang men cithan non nang schooling nang scholamen cithan non nang tungkote bangkuan ma pen epai po men nang cithan non angke nang rong amen cithan non depoto Kardom. Ne men ardi teron. Inke ne class student amen ke scholamen ke Holy Kid Academy. Very good. Okay. Mami pen popo pen papa men cithan non Tenzing teron ne po amen ke inke ne paya men ke mira tok bepi. Very good. Nang tungkote bangkuan lo po Kortema. Kote nang brother sister bangkuan lo nang how many do you have brothers and sister Ne sister Wangwela. Oh, only one. Oh, okay. Nang inuwen lang mo po? Okay. And then, how many students in your classroom? Nang class long bang student bang kon odo? 31. Very good. And then, nang rong amen nang tumna lo kolonisi dolo difuke? Jepong Sajir. Wow, very good. Ante pini ilitum cingki cetan aja make ceng cia prang alang lige kiluna hin pensi specialties binang apot lapen ilitu makai pan nong me evan pi abang pulo atima Assam Got Talent long talang lige finalist lo lapen non bangta you have got talent season 1 along sitame alang lijo labang so card chelong duna lo pen non mangai audition pan ke Dimapur dam poilitum anutin same ahir jumi ki piduna kenang soddi alitu makai jo non ke klim somar tumta a talent dolo except apia potum usumar kopisi ke thekma halaso hormu bang ili ritarlib dunang po laso teng si usumar to paning doi dunang podi sia asar pisa berat tumhanda ni tungar bing long life pen churulo lana arta ki bi ki jum heng arta pen same alang kopisi ke thekma laso ke thek towar pen si alang litum than pari ponsi asona long di competition along ala bangso platform long alang li phasame japon lo sarpisa bra phan nil tum churulo po tangte kopilo nang lun kilun pang chengzi Karbiang long live ke lang raton par juji ke Assamese song ma hali sem Karbi ma to tangte very good to lun Karbi alun ke ripajap kalang ma to ante lun to ripajap Karbi purkimu Epane ke hang daloing tumnang ove mian halo tie bengan halo tie bengan halo tie
bengan Dipa jap karbi phul kinu e phat ne ke hang daloing thum nang ove mi an alo ti bengan Very good. Jume pigan lo. Angke non ke nang pila English alun thek marik the. English alun thek thela Thek thelang. Ante nang Assamese alun halise to lun no to. thek lang lage To tang te Karbi Anglong live kelang ara tumne parjuno po. English ma Nang ko pilo ke thek. ekhoni gao To. এখনি গাও বকুর আপুন নিয়াতে দেখুন নতুন হপুন কুনি জমি চাই জুৰিত দাপুন ফুলৰ পাতৰ খাজুন এ গাও আপুন আপুন এ গাও নিচে আপুন এখনি গাও বকুর আপুন নিয়াতে দেখুন নতুন হপুন কুনি জমি চাই জুৰিত দাপুন ফুলৰ পাতৰ খাজুন এ গাও আপুন আপুন এ গাও নিচে আপুন Wah, ke jobe. Angke nang hala halise punang YouTube channel long lun verity to lun tha. বিলতে To. বিলতে হালিছে দুনিয়া পদুমি ফুলনি ফুলিছে ফুল Wah. বিলতে হালিছে দুনিয়া পদুমি ফুলনি ফুলিছে ফুল এ ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে আনিছে ৰেণুৰে বু এ ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে আনিছে ৰেণুৰে বু বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনি ফুলিছে ফুল Wah, ke jume. Kok nang panang je char chedat padi. Nang pan laya lun kumalo nang panang than ke. এপ Apo. Ngke apai ke nang pilo nang than ke. এবি Ebi. Ante hempen apo tong ke hai ma apai tong ke hai lo. Malo nang pan nang cek ke. নেপায় Papai nang cek ut ti ma. Nang pan nang reng sulong lo ma. Ut mentulo. เป็นนะ Pen nam ma nang reng su. Patumi mo. Oh, kunna lo nang theng e. Nang lumbong long ma. Te kunna lo nang theng. ดะ Ui nang keng tham long. Pipe lo nang theng e. อารีเป็นละ Ari pe no nang sodak lo ma po. Oh, ni apa han pu de. Theng nang ni pu. Pipe lo nang phanang theng ke. Jase met ke nang lo chali le dat pon ma. Oh. โรจารีแท็กเทเดปอด Oh, ande ni ke karjulong ke nang e school ke nang se class along ke nang se high thor pu. Nang kon reng lo. เนเก First rank. ฟาสแรง Oh, congratulations to hanjak chipina. Ande nang favorite subject pilo nang ning ke hang na subject pilo maths ma social ma science ma Hindi English kolo banglo nang subject favorite ke แมท maths. Are wah. Ante nang tu ma class long nang best friend ma lo. โรกังทีม Mana ko ma lo ke? ลาย Oh, ma lo pu. ลายโรกังทีมในฟรานซ์โล Nang friends. Ante nang na ta kon do po nang ning do ma nang birthday mentula. ในบาร์เดย์มาในบาร์เดย์ke celebrate non pielo Nang celebrate alo. Te kon ning kan no non ke? 4 years lo ma? 4 years โล 4 years lo. อ่ะฮะ Oh, 5 5 years. years. Wow. 5 years non helang ta ho birthday celebration di. Helang cute pic te nang cream chibit ve ve lai long. ชีวิตเว Chibit ve ma. Te nang pa ye lang ching re jang thupi ne nang vit ma nang vit ve. นางวิทย์ Te nang favorite foods pilo nang pilo ke chu kangtung papai rideng pen nang school pen hemli lu pote aning chirong pote ko pilo nang ke chu kangtung just met ke phak ok ma vo ok ma lang ok ma
mate ko pi hano nang chukang tung pi ok lo dal pen ok dal pen ok pi ok lo ko bi bi ok ok bi ok nang ning dog ma oh te ko pi hano nang ning dog de ke kang moi la bang kia ning dog de oh kang moi ning dog de di te nang fast food nang ning dog man dog de nang di fu ke town jui dam ma jui dam de jui dam te nang visal thek long lo ma oh ante nang phan Assam Got Talent na long nang phan malo nang pon ke ne po pen ne pai oh kona dim lo Guwahati ma oh hadake nang arta ta do ma oh nang arta ta do nang phan pilo nang kar ju ke hadake समीस पेन में हिंदी पेन में इंग्लिश पेन हिंदी आप बोल सकते हो हिंदी तो आपको कौन सा प्रश्न आपको पूछा कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा कौन सा गाने के लिए आपको बोला गया कौन सा गाने के लिए बोला तेरे जैसा गाने के लिए बोला ठीक है तब तो हमारे कार्बी आंगलोंग लाइव दर्शकों को सुनाओ ये वाला गाना जो तुमने लास्ट टाइम असम गॉट टैलेंट में तुम गाए थे ना वो वाला गाना सुनाओ चलो तेरे जैसा हाँ तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा बसाना तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा बसाना वेरी गुड अच्छा आरडी मैंने सुना कि तुम खुद का गाना है खुद का लिखा हुआ गाना है हाँ ब्रास योर टीथ अच्छा तो ये गाना कहाँ पे रिलीज किया आपने फोन में यूट्यूब में रिलीज किया हाँ। अच्छा तो आरडी फन इसी चुरू कांगटुंग अलम थे बांग लालो कार्बी आंगलोंग लाइव के लंगरा तुम फन पछिनी कांगटुंग बांग लालो आरडी के not only you have got talent along gidun not only Assam got talent alang ke amena jung alun ta compose do churu lo ake hai harmony be alang lead si cherab dun lo bong fane di la so lun ke viral lo alun ta jumi ho si unique do alun da hedi eli tum Karbi Anglong live ke lang tum han parju pan no nang di ardi चलो सुनाओ तब तो ये वाला ब्रास फुल वाला गाना सुनाओ हाँ फुल वाला स्टॉप मत करो हाँ पूरा गा के सुनाओ और कैमरा को देख के गाओ चलो तेंगे नांगे पो पाए के थाना लाम तेंगे नांगे पो पाए के थाना लाम पाती पैक नांगे पो पाए के थाना लाम पाती पैक नांगे पो पाए के थाना लाम brush your teeth, brush it every day. Wow. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Wow. Dolang ma? Tolong tu? Wow. Jume piglo, kopi pan lo ka meaning ke kopi pan lo lagi? Mana pai po di ada frang thuro te pilo ilike langching lu nang po brush kuri nang po di brush kuri add si hangching mure langching lu add si di angke lu charli nang po di angke breakfast kuri nang po di okay nang harmony sarpanchini ma oh nang hemang mang lu ma po nang pen chingki lu ma very good ante nang Karbi film lang malang le Karbi film nang lang le malang no lang le lang nang lang le lang di ante ni nang phan di nang phan ni son sonia lam ni nang phanar ju pode nang translate thek ji ma thek thema चलो इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश से हम पूछेंगे तो आपको जवाब देना होगा हिंदी से ठीक है चलो मैं तेरा जनरल नॉलेज का
क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? हाँ। तो पहला प्रश्न ये है कि डॉग को आप हिंदी से क्या उच्चारण करोगे? कुत्ता बोलते हैं। कुत्ता बोलते हैं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो एलिफेंट को क्या बोलते हैं? एलिफेंट को हाथी बोलते हैं। वाओ, वेरी गुड। और जो हम लोग ना स्पेशली ये मौसम में हम लोग पतंगे उड़ाते हैं ना, हाँ। तो पतंगे को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? पतंग। पतंग को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? इंग्लिश से काइट। वेरी गुड। तो हम लोग फिश को क्या बोलेंगे? फिश को मछली। मछली की रानी, ठीक है। तुम मछली खाते हो? हाँ। कैसा स्टाइल से खाते हो? स्मोक वाला या फ्राई करके वाला? फ्राई। उसका कांटा नहीं चुभता है? चुभता है कांटा? नहीं चुभता है। तो एप्पल को हम हिंदी से क्या बोलेंगे? सेब। और वाटरमेलन को? वाटरमेलन को चलो बताओ जल्दी। वाटरमेलन को हम क्या बोलेंगे हिंदी से? हिंदी से हम बोलेंगे तरबूज। वेरी गुड। तो हम इंग्लिश से फिर आपको प्रश्न करेंगे, इंग्लिश से हमको प्रश्न करेंगे। नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। कार्बी आंगलोंग। वेरी गुड। नेम ऑफ आवर कंट्री। नेम ऑफ आवर कंट्री। इंडिया। वेरी गुड। नेम ऑफ आवर CEM ऑफ कार्बी आंगलोंग। डॉक्टर तुलीराम रंगहांग। Very good. Okay, thek. Oko nang thek ong lo de. Name of our CM of Assam. डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। Wow, very good. और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताओ जल्दी। श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। चलो, तुम तो अभी 100/100 आ चुके हो इसमें, ठीक है? तो हम आपको पूछेंगे कैपिटल, स्टेट ऑफ कैपिटल, ठीक है? आपको हम कैपिटल का स्टेट का नाम बोलेंगे, आपको कैपिटल का नाम बोलना है, ठीक है? हाँ। आसाम का कैपिटल कौन सा जगह में है? आसाम का कैपिटल विच प्लेस? दिसपुर। वेरी गुड। और मेघालय? मेघालय शिलोंग। वेरी गुड। और नागालैंड? कोहिमा। वेरी गुड। और मणिपुर? इम्फाल। वेरी गुड। और मिजोरम? अगरतला। और अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का नाम? ईटानगर। वेरी गुड। और त्रिपुरा का नाम? त्रिपुरा का कैपिटल कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा आइजल। ना, त्रिपुरा का कौन सा कैपिटल है? कैपिटल का नाम बताओ जल्दी त्रिपुरा का। चलो सिक्किम बताओ। सिक्किम गंगटोक। ओके, वेरी गुड। चलो हैंडशेक मिलाओ। तो आपको मिला 100 से 95 पॉइंट मिला आपको, ठीक है? तो IPS का फुल फॉर्म बताओ। IPS। IPS का फुल फॉर्म बताओ। IPS का मतलब क्या है? आसाम। ना, IPS का फुल फॉर्म इंडियन। IPS। चलो IAS फुल फॉर्म बताओ। IAS। I माने इंडियन। बोलो। इंडियन। और चलो तुमने बहुत सारा कवर सॉन्ग गाए थे ना, बहुत सारा। हाँ, तुम इसमें रिपा जाप थोड़ी देर पहले तुमने गाया, उसका बाद कवर सॉन्ग गाया एखोनी गाँव, तुमने वो भी गाया। तो अमार अपुनार डे, ये वाला गाना सुनाओ मुझे। ओ मोरा
আপোনাৰ দে অ' মোৰ চিকুনি দে এখন শুৱালা এনেখন শুফলা এনেখন মৰমৰ দে অ' মোৰ হৰিয়ামা অ' মোৰ হৰি Very good. Cholo. Jumio lopo. Angke nang solun nunala di. Angke nang malong athari lun thek ma. To tang te tum garbing long life kelang ratum ham parjunai malong athari. malong athari ne gari motor chini ne susang natai lorave jeans salong pen chini ne malong athari ne gari motor chini ne susang natai lorave jeans salong pen chini ne Very good. Ke non ke nang Hindi bang ke तेरी मिट्टी तेरे मिट्टी में मिल जावा गुरु बन के मैं खिल जावा इतनी से है दिल की आरज़ू तेरे मिट्टी में मिल जावा गुरु बन के मैं खिल जावा इतनी से है दिल की आरज़ू Very good. अंके नॉन अंके पास बुलाती है ठीक मा तो पास बुलाती है इतना रुलाती है पास बुलाती है इतना रुलाती है यारों के संग Very good. Jumio lupo angke non bangke nang Carbing long life kela ratum han nang YouTube channel amen jethan ha. RD Teron YouTube channel Angke nang punon subscribe non share non lapen likes comments nang pidunon punon jethan ha. like nang pino engke comment nang pino engke nang share no Very good. RD ke 2.9 years pensi lun kilun ke pangcheng. Alang alun kilun style apreko bang sonra pu hang chir sonya gali lunjom ji pen lunjom busame konasi kopia tune ma konasi ati ot ke ponang ji ma di langili sonjo lang hedi pu chezazun theko ke cash da pu la sona tum pulote alang ke morning silun se pu man vek pu alang alun kilun style unique preko la pen के अय तुम सुना है कि तुम मोटू पतलू का डायलॉग बोलते हो हाँ इंस्पेक्टर वाला डायलॉग याद है हाँ और मोटू पतलू मेरा वो वाला डायलॉग सुनाओ कौन मेरा दिमाग वो मोटू का हाँ मोटू का डायलॉग सुनाओ चलो अरे मोटू खाली पेट थी मैंने माँ के पत्ती नहीं जलती पतलू तुझको सोचना मुझे समोसे खाना है और इंस्पेक्टर वाला सुनाओ चिंगम का हाँ चिंगम इंस्पेक्टर हाँ है मोटू यू आर अंडर अरेस्ट चिंगम से जंगल से मसला इम्पॉसिबल हाँ बोले तो इम्पॉसिबल और वो साइंटिस्ट वाला सुनाओ कौन साइंटिस्ट उसका साथ रहता है ना साइंटिस्ट वाला वो सीताराम हाँ वही हाँ वो उसका डॉक्टर जात का हाँ दो 5 तो सुनाओ अरे मोटू मेरे बॉय मेरी यार कोई तो रोना बंद कर दे यार और वो बॉक्सिंग वाला कौन वो बॉक्सिंग ग्लोव हमेशा ग्लोव लगा पहनता रहता है ना ग्लोव मोटू पतलू को धुलाई देता है ना वो बॉक्सिंग वो बॉक्सर हाँ बॉक्सर क्या नाम है उसका उसका नाम चिंगम सर के साथ रहता है कभी कभी बॉक्सर का नाम बॉक्सर तो ना अपने घर में रहता है हाँ अच्छा सुना उसका डायलॉग सुना मैं मारूंगा तुमको वो बोलता है ना नहीं तो मोटू पतलू तुम लोगों ने मेरा जीना आराम कर दिया वो बोलता है ना मैं मारूंगा तुमको ऐसा बोलता है ना तो क्या बोलता है
ए मोटू पतलू, तुमने मेरे बच्चे के कॉइन ले लिया, अब तो मैं तुमको नहीं छूंगा। ये ले। दे हाई फाइव। चलो, तुम मोटू पतलू ज्यादा देखते हो या डोरेमोन वाला? मोटू पतलू का। और ये कॉकरोच देखते हो? नहीं। ए भाई मुझे बचाओ, भाई भाई मुझे बचाओ, डरो नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ भाई, वो वाला? हाँ। तुमको अच्छा लगता है? चलो, angke alang bangke juga damtang hedi 50 years golden jubilee live performance dami alang dun lo Karbi Youth Festival hut nang 50 years golden jubilee hut nang pilo kilun dun kepo Kohatima kali dak hai Karbi Youth Festival hut alang bangke KSC golden jubilee hut tami live performance dun lo lapen ilitum lamet lamchong di Karbi lamet amai wolong komaji juga damtang surini dan koira po aningkan sitami alang ली के हदाक sitami लुन दुन लो लापेन तुमको पता है हम लोग का कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट लैंड एरिया कितना है? 10,434 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी गुड, चलो हाई फाइव। वाओ, तुमको याद है ना? अच्छा, alang ke live performance general Karbi Youth Festival sami alang litung ke Foluni Center long sami alang perform dun lo napen long nid long sami alang general festival ta perform dun lo napen rong chilu di lamen amai nasi RD phan ke kaida tum Karbi long live pen churu lo lapuson di ilituma culture non da lang jo dom decent looks amena pindeng support maba pu camera na chilang munita arjita me pic na pen in honda me pen adi cash da bo memory adi sharp pic nang pilo puji mami papa pupu papa han nang pilo puji di nang pilo pungtung nang pan kai ke mata nang kang hon kai ke mata nang panjang thu nang pai kai ke mata papai ke lang nang panglu papai ke han an nang pi ok an nang pi school pupu nang thondun kai ke mata nang phan nang bodyguard di ajo mekta nang phan mek nang pajang pami ada arning samta nani nang juipon ice cream nang pachu maggi leg piece chicken leg piece ko anu ni nang phan nang kang hon di school nang padu nang pilo papai pupu phan puji ke nang thank you punon papai pupu phan thank you ande nang arnam phan ardom de ardom te arnam phan churu noi nang lason papai pupu ana ni kaching hona pai pupu nang pi thega pot punon o arnam punon o arnam nang phan churulu nephan lason akang hon pai lapen pu nang ki pi thega pot de high five itum penangan alam cethano di ante nang school teacher atum alam nang cethano nang tum school alam nang cethan thato nang tum school ko nalola so school ke doke Holy Kid Academy nang hemben kwan helula utu pen dong nam ma car pen ma scooty pen mala na phan school na thon nun ke nepo kwana porlo palidam na school hem ke अच्छा ये बताओ तुम्हारा हाथ में जो घड़ी है इतना प्यारा सा घड़ी ये कर्बी आंगलोंग लाइव दर्शकों को दिखाओ तुम्हारा ये घड़ी कैप्टन अमेरिका है ना वाह देखो लांगमी हो जो ये कैसा दिखता है ये समय को कैसा दिखता है हाँ इसको खोलते हैं तो खोल के दिखाओ अरे वाह ये वाटरप्रूफ है ना फिर उसको बंद कैसे करेगा फिर उसको दिखाओ वाह कैप्टन अमेरिका और ये घूमता भी है ना वाह देखो अरे लाइट भी है अरे वाह अच्छा तुमको ना गिफ्ट कौन ज्यादा देता है मम्मी गिफ्ट ज्यादा देता है ना पापा गिफ्ट पापा अच्छा ला सोचोय मा सोनang nang pi ke sochoy ke nepo pupu ande la karbi choy ke karbi a choy tal nepo te la puho ke po la
lake ne pai oh papai si nam lo hedi te lake ho la ta ne pai lo pailo te nang do itum Karbi Anglong district a CEM Dr. Tuliram Ronghang sar phan nang theklong lo ma na lo nang chetong ke a hem long pen a hem long chetong dam nang phanar bak be nang ar bak be ma oh nang hai helu pupedan man te be ha hai helu pupedan ma pupedan ma pupedat oh la sopolo di ante nang favorite ko pipi lo nang sports na school long sports dudun de nang sports e patudun ma patutu de pipi lo nang patu nang ning hang he ma nang ning hang te nang pilo football patu nang ning hang ma badminton ma running race ma skipping ma pilo nang ning hang e po running race ma oh te nang class lo nang jirpi do ma ve ave nang jirpi no ta ve minoka kajir kareng dubo ma minut ke ave ma po ave nang jirpi no ta ve inu dolang amen chini ne lang di mo phi chini nang de po oh oh to nang char che delo po angke non ke ako itum lun le itum Karbi Anglong live ke lang ratan parjunoi to nang ko pilo ke lun nang ning hang ke ne hai ke bai to ne parjunoi ne hai ke bai adu ngalong u te dung lang hang dung kong u te du kali lo bon sami jor panang eton ne hai ke bai adu ngalong u te dung lang hang dung kong u te du kali lo bon sami jor panang eton wow ante nang di fu hol sandir ni nang na lo ju dam ke sandir ni ma garden kolo so garden no nang ju dam ke arboretum apo ya arboretum park ma te ante nang mobile game patu the patu the very good to handset te nang mobile lang malang lele mobile lang ko pilo nang mane pilo cartoon dong lang ma lun ta lun oh hemlong di te nang karaoke do ma be box sound box do ma be kilun dolang di te nang lang vek thek ma vek thek te pampu vek thek thela ante nang favorite car pilo kopi car lo nang ning dok ke Fortuner mo thelo te nang Fortuner na pama nante nang thelo te nang singer dong manji ma doctor dong manji ma pilo manji nang IAS officer very good salute to nang IAS officer man nang ji porte nang lo Charlie the ko nai ndi po te nang son lo nang Charlie for kaita first rank long ver ji ma first rank long ver ji oh te nang school gi dun nang ning hang ma hang he te la sonar ni dudu ma nang ki thur pen school daming tung te po pini ge school daming tung te ni son dudu ma ave nang daily school dun ma dun de oh very good ande nang papai tu marong judam long lo mana api apu tum long hai api apu tum long popo api apu do ma ve popo tu apai po do ma ve avelang di ante apai tum ke api apu do ma ve api do nang rong dam lo te nang rong sor nang jir pu tum do ma ve do to ante aku lun parjune to po kolosol lun nang non nang you have got talent season 1 nong nang dak dun po mate di hada ke nang phan pilo nang palun toy po ke binote oh asami salun ma dak talun nang hindi po ante hindi te nang english salun thek ma te English salun thek thela lang tha la sai ne tum Karbi Anglong live pen hedi na jasamet pini RD phanda ka chupha alam the bang kela lo alang
ning non si ning kan pho non recently sia birthday ta celebrate la sila ning kan pho ata pen sitame labang susu atelen do pigan ilitum kadugo we ke support dun blessing ki pidona kenang sot non ata pen si alang li lason klim so martum doping nei lang litum karbiang long edi banga khai along litum ta compete dun po pu camera nan lang oi la si stays along kidun stays along nun kilun dun sarpi sabra pi putum ke guide ateng ke performance dun lamsu kali te ma da ke audience da dopik ji la pen non ata pen same Guwahati si participate dun pen non ga ko Dimapur dam po nason na tak si un polote alang ke pijo pen edi Delhi Bombay tame dun po la si ilitum nitum Karbing Long live pen ki pudai mang lalo alang lason tak si ilitum RD atum son also mar dopik lang rong group sitame same apie putum laso su ko pisi ke thek ma non ke ajar platform ta reality show long dopik lo ajar platform ta sports long punon culture long punon singing long punon artist long ajar artist long same non ke platform do lab lo la sili tum usumara tum han kopi pisi ke thek bihek pe same li tum lang dun chari dun nang pola so ko pisi ke thek ma ke thek thema hala so teng sili tum guide pidun nang po guide pidun lo pote non RDS on apun tumason non recently Benita Chetri ke dak pen ke dopik lo Karbing Long same bang khai also mar sai de lang same karbi anglong phandam man nong me wan pilo jenga Chetri lai sumar ke bipik lang di asam pen da ala kopi mengte parijita gugoi mengte gugoi nudoma didi gugoi engke non recently karbi pen ta dolo tokbi sir tokbi pine di la son tak taksi aklim sumar tum dan nang non ke nang do bom lo la silitum apie potum nilitum maximum wrong rup pusame LP school o sumar man lu pachali toilo pote kitab lu dun phopo bag lu dun plot po api rita butam na mari dun de la sumar pan pulu dun plot po ke lang dun chari re titame ilitum la so conscious abang non ke ilitum non RD phan lang pen ilitum la so video lang pen ilitum ke charli pon apor nang le tang lo silitum usumara tum phan just met foundation ke non la swartan cholo ilitum la swartan long ke copy software se ke thap nang ma copy lam me pen cheng log asitin action se tame ake me alang brain long non se ke thap nang ji a foundation ke non lo usumar ke munang thetang lo pupen ke ilitum unelo athema theng pi aklim dala son lo aklim usinang li pakek ji ba ke somveji ba pakek juji pusame aklim hut cholo mola sorong nang thelu pulo teli tum pakek unelo lasi sumara la son lo si sumar ke la non RD arta husili tum kopima ilitum hedi lang chari dunang po non kipu parlam le RD angno ilitum lam jumi than po angke dang bang horbong chi luntan me selang phan than bom sigaret bom pha than bom pote lasu so ke hala nang li ke chu hormusi nang langji nang li lasong nu jongsi nang li nang alasar pihai phan theng ret chokret pulote nang li aru le lam thu lam dok le than pusame lasu so ke hala nang li ke klem posi nang langji lasi usumarang no ke ilitum kaita ke mesen pensi ke than ke pare ke mum ilitum la bihe kan ko mesi ilitum akenang sot usumarang no ke ilitum lam junu ta ningji nang ne lasi RD ke non la sorta penjong si la soteng dam bom lo pote mornisi munit nang man vek po non pensame bang karbia khei phan ke bang non pensame an wan chevan elo lasi RD nang phan nang churup piglo pini ladak di apor ke mi pen nang dak studio long wang pen nang ning arong lo ma rong re dak wang pen rong lo Karbing Long live studio nang ning dok ma dok de dok akalar nang ning dok ma dok de kalar dok lo te nang camera ke ko son nang ning dok ma dok de camera thipu camera tan ning dok lo light mukha ke nang ning dok lo ma nang ning dok lo di ante itum Karbing Long live ke lang ra tum phan nang YouTube channel nang subscribe du noi polam than thelu ma thanelo ante itum chepadi nang ma chepadi nang ma ante nang non la you have got talent along la dak nang phan nang vote du nang po nang phan nang support du nang po lam nang chi than noi Karbing Long live ke lang ra tum han
ni ladak ni dun podi nang dun pemati di nasi nang support no puna nang support no la ni ticket के आना पर ओके फिर हिंदी से बोलो तुम क्या हिंदी से बोलो हिंदी से हाँ मुझे सपोर्ट करो अपना मुझे सपोर्ट करो ये टिकट लाने के लिए हाँ तो मैं कार्बी आंगलोंग लाइव दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम उन्होंने अपने दम पर असम गॉट टैलेंट पे वो फाइनलिस्ट तक गए थे लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए लेकिन कोई बात नहीं फिर भी वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए तो इस बार क्या हुआ इस बार यू हैव गॉट टैलेंट में सीजन 1 में उनको पहला ऑडिशन में उसको सफलता मिला है तो उसको इसके लिए वो टिकट भी मिला है तो ये जा रहा है दीमापुर सेकेंड राउंड ऑडिशन के लिए तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आप लोग का ब्लेसिंग चाहिए तो ऐसे ही बना रखिए दी प्यार ढेर सारा प्यार बना रखिए तो अंते इतुम आडी ते इतुम कार्बी आंगलोंग लाइव केरांग रा तुमहान कार्डम चिपीरा लबांग सोजामें तोन पोनांग तंगते कार्बी आंगलोंग लाइव केलांग रा तुमहान कार्डम चिपीना कार्डम